Hai semua. Okay, nah kat tangan saya sekarang ni kita ada item from Coach. This one adalah turn lock card case in color black. And ini dia menggunakan material crocodile embossed leather. This one sangat cantik korang. Sangat premium. Okay, kalau korang nampak dia menggunakan turn lock closure and all silver tone hardware. You guys tak perlu risau. Dia punya strap ni adalah removable. Let's say kalau you guys tak nak bawa dia punya strap ni, you guys boleh je cabut. Okay, dia chain strap. You guys boleh pakai as a crossbody and shoulder. Okay, bahagian dalam pula dia ada satu card compartment bahagian tepi kalau korang nampak kat sini, and then dia punya main compartment macam ini. Okay, you guys boleh letak any item, you guys punya card, you guys punya cash. Okay, this one sangat simple. Kalau korang jenis tak suka buat besar-besar, nak yang nampak simple still nampak cantik, you guys boleh grab kita punya Coach Turn Lock card case. Okay, kalau korang berminat, you guys boleh check out dengan kami. Sementara stok masih ada, you guys tak perlu risau. Kita punya item semua ready stock. Okay, you guys juga tak perlu risau. Kita punya item semua authentic and 100% original directly from US.